Okay. Say Oma reject petition. Okay. Omo ye nimdefo. Omo firi oma man so no mbesi omo man yanem. Okay. It is a bibi opposition party. Ebusian for me munyina akwaba ever Ghana TV GH. Mesra like, comment, subscribe, turning on notification so that anytime you the video bit is away edit to ma usambe kabi. Ebusian for Queen Jennifer. Oba no hu efe. E kan Queen Jennifer de ne hu fe nya say agro fa agro to nche ne hu fe. Skin na skin enima enim. Na osan wadwen a o kasa out me say na dwum dopa. Queen Jennifer no wa babble ti abeti warning bi kire ono ane nkrofo ye MPP fo na asem bi a me de bia meka but na menem say menya obi our that kind of say o carry sa numbers to say Queen Jennifer also to come and say the same thing and ama meni agi rough ama meni agi say Queen Jennifer has come out. And on none other side, despite media, Saja Kwabna, etisono, to give a strong warning. Emma MPP for say, Sir, dear, some mistake, ya muye, say, obi ya man seeker, obi double salary, obi di fake check, kom ma bank for, bra odi bank for no car. Yen pese yen chine pa na. Now mwako my lene colleague and away where me ex and I win a minute chimpana and away me baby father and away me baby mother and yen jam sadieno wa nim now say una wu ya drink kese sorry I drink kese you be a your party mu yen una sem na maker but wa see unkwa na wo humanity at heart anti nim now this as a mobile bra but never Bawumia be ye president 2029 asutro be genu ufre we phone we ka kire say yen fan che no na ya hwe wo IP address na be bow asum yeah MPP ni a nim na ye ba power 2029 people who are stealing money scan crofo be wia crofo e wia wo abanwe under this government under this NDC government crofo mo wia ska. And they are involved in all kind of dirty and dark movements. Ye bana ye nuna ye see the omuko according to law. Now wo a wuso ye MPP ni we frey aka kire say oh munja no oya mi baby mama ni o mi baby daddy o original phone no so ye betre see wo IP na me bow aso. Yeah. And it's because say yen esu ye nipa o ye nipa ni bi ye wadanfofo bebre wo NDC mu ye ni omo a na ekoba etina class ye ni omo na etina class no ye kodidi a ye che omo of joint no eya ye kom fi omo ba ye fie but eba na dia ombe ye di bo am party a they are willing to go to any length and then any people from kwa na humanity or almost so many akomani bi omuni emotions but they put all aside and put the interest of their party first. That is what is going to happen henceforth. Ye back power 2029 and upe and umpe that in fie nja appointment and free so delete ye na ba I'm say awo kasa no say ye petition na ye de call ye no diplomats now reject it. Me person be bisa say ye na ye de ade no call. If there's any rejection of the petition, you want to come back to the aba. Me patch excuse me. Tell me answer. Okay, me producer say. Okay, but petition in your day. Okay, me that's. Obi an tro yen. Okay. Say o ma reject petition. Okay. O mo ye nimdefo. O mo firi o ma man so mo besi o mo man yanem. Okay. It is a bibi opposition party. No the aba. O mo mfa nye day. O mo mfa ni agro mo toto na se. Ma amene ka kire say what the koto ni other diplomats nanim. Na o mo hu di o be ya ye dey. E dey afan yeso ye dada se o fe so e na ye koi. Ade chi na mo trase. Na mo ye communication meeting the blackboard so na mo kotra TV so. Ye kire mo some communicators nyina my friend say minority party. Ah o mo ne mo ye adwuma trase na mo kakasa ba ko a. It does not mean say your petition de ko ya rejected.
ana nya de foforo me pa cho prior to 2024 mampani said the mabusuafo me kan no bia na abefa me ko mampani odi aban sese that time he was the former president o petition diplomatic corps say about the pending elections and that yenim na ya de boni was his petition thrown away and I say totwene ye pamu na se onko ye to so mienu 2019 2019 exactly the same thing happened 2019 mpacho mi koti kakra mama peddle forcehood in meeting with diplomats ye urakojo ponkoma na ebeyi ano na ba akonso former president mama meet diplomat over ayawaso by elections violence say na ni anya ho o petition om ne ye bototwene and enano ya chi obi sebe we minor party until there was so jubilating with the ruling government say aban ye wo ho no mo kabom no mani je emra ne na ye ninka so ana se na no na nya equal ya na nso se nye but enano ya chia pipini e wo se ebo se ene ada na mo mpa ye se ye la ye nyina up e wo pona no na gagagagaga ye nyina ye mu na mo mfo ban na mo ntrem ho na ebo se me ba to me ba no na ebo se afian some oti okay so oh please and area from kake ada no mo mpa ye se ye la ye nyina ye up ni ni asem kora ni amu ye nyina tuo kakakaka ni enko yan me ba di ka de mo agema busuafo makra madofo nyina me ba TV anu makra o because my medru fia omo nyina ni ba bia meko unfortunately bia ye hu ba bia de meko sa moment e ba draw down wonim say ye fie hanso de ye ya makwa me en kasem bia e be ka but on say ya no mu kasa nye de ha de oba o be ku fia sunjo so be foforo na be ko de na be sa de ahai no asma me kan me kasem bone eso me kam chiro so me pia bonte na ya asem bone I am telling you but what is happening to MPP for ne if anybody is jubilating about the arrest of the MPP yeah kan ho asem ye dey asem akodan sabia amamai for so say omuntie yasem maye now feel say it was the wrong thing for us to do as a party then pray that this government that you are friends with you are familiar with ye line it up e wo pona no ye mu ye nyie to kakaka ne yanku ye ne free wiase enya san so omunche tena be e wo Mars na se moon na Jupiter na people for nyina nkotro na nka mo nko mo asase so na mumu man no na mra ne na ye ninka so awa ne position transient na tie me ka chere people for ntie me ye said the omo kan any achi obi de ye say there will be new patriotic party there will be a new government come 2029 I'm saying this and it should be on record na yaba wo bia ye bibi na enu ni anu no me na I was in the class me na class what end this zone me MPP zone ye nyina na class na NDC zone na ya beka wa na share sade na class na ya betena ho ya chi obi ana obi ye bibi aban ni susu say there's corruption somewhere anase bia bibi ase ye die ye nya dua broni nya nipa bone sam so obi criticize aban no wakotro dum so is back yesi afa no obi no obi anya sam yesi afa no ye nya sade na mom emra kwan so na wo bi tai some people ni bi na wa fra ne sramu ada nipa smesi dia me na wo fa ase ne ba na me na na twempna me ba na me ba ko school me ba na me na ta classroom team so let it go. Okay, Jennifer, me pacho me musuma me. Me pacho me can me see ya. Come say na tie for no ya na hom kakra me kasa me. Eti me ka kire o mo tie. Ya bi say ya na sam me kan say sam for ba wo say be yi no. Me ka kire o mo. Won kan wi. Sa dia na see ya no mane ende. Sisan. Ya boy na twam no mo mane ende. So ma kire wa dia bibia e koso ne. Bibia e koso ne no. Computer and accident kawrade. We are living in a friends technological world see bibia no atwam wo enkratai entwam enso to da phone kura ko internet a obehu wo kai say wo bia ba na obeka se me we ne course wo kai say mampani macho amamu ani wusam de in fact NDC ani ne nkrofo mu ye bidie mu due bu da mo je ho me na aho be sra bi so mo de yakwa eno sa no uja ye de na minim sa ya mo de yakwa abonye kwere na mtem kototo na we ese gabeji ndabeji out 17 months what ni pa 17 ye dibiko ye dibiko ese de edru hwan so ba obi abaso enti ani wusem wenti am mfere e kwa international money wu
say ya to aba ma na ye se bra ne bedi ade na o de oba ya o se daabi aha enye de mo pe na na ye me so me ye me de gife kudi ta na mo pesa mo sentima ya na say like I can't think far and Bawumia basa na auto pressure mamo really 8 good years since you be kind bad years edru nyonyo kuni kura asen na esen se kuni ye friend edru yetimi ba ye num se mema num gu yeyem 1.5 year mo de da bi mu ni ya matikokum mo se da bi sa we de yasra mo ma chia wai na mo ka wu se otumfu asemo kai ono ye panyini o nana mi bo mi mu asema o se mi bo odi a emre ye ni nkaso na enu kwa na ye ma ekese ana mrafu mu emre ye ni nkaso so far as say ye wo day near sa one night ade echi na ade esane de mo nka hu say the internet does not forget exactly mo ye day and forget it e forget krampo na edu afia ebeyi aba popi abase isa na gigoja ti mo nko so mo he da asam no de anwa wo mu se e na wo che ba ako a ade enche na empempem na aba enti no ukuma pem baba spirit no e kenyaye na ehye mu den ni kese emma ye nkwansha nkasa ene se bo akọ na mo cheche ne de mo hwe ene mo bebro ye se o che bebre bofo bebre enke beya madaroma mo nche ne 55 ana 10 ebeboaye se adenti na papa wo ye de akonya ama na wo ye father for all oba ba ko kasa de a nipa no hu so wotimi ko na ofoforo ko kasa de a mumu ni ya motikokum Bawumia nya obi na wo no ana me pacho me busa mo Bawumia enye obi na wo na ana Bawumia destiny opoku no na fe no a otimi di Bawumia picture beto ho eka kire Bawumia se Bawumia fu se apotro no wa wiegu ma mpata sa video na internet so eno de edu ho aya na mo yare anifra mesira mi bi so mo yare anifra na edu ho no ma aya na mo kaka abanti mo nyi aso mo di beti asem sound really mo nkoso yesi medi ene mane nenam ana ni mosu antimi wa etete wo ntoma if you people care to know efie bia mensam wom obi aso ntasikoko wonanum enso jaya otifufuo why because say asundwe na yepe asa na mo ne yebekọ ne de ene munyina yo na omo ba ne de amosi edi kanfu no ketua we hit ke obi be ka say hit baba muntimi nyina no sa munkoso why makoche Bawumia ba sa minim eden ya munti twa no mfa ne ngu apaso emeton no ana asemu beyi no na munkem se di odi na bro eba efifi kane no de na bro ba kane no ono ena ko enso so eba yi nti de moye yesi emoko awudie muhwini mu beso nsuo wawa ye ka muntie o ye ka bia muntie o na futo hoi esesa nipa ebi ansesa wa etete wontoma yesi nimo wantimi wa etete wontoma ye de ye ba na sumdiem ye be kasa no se ayi abusua ba ko ma na se monte asesa ade a monka hu se mo chefofro no na mpempem na machira omoba enti hit kitwa we mon try na mon hit kitwa we ntum sa wai misi ha kira mu pi na menka ye nyina ye ho